jatana khulongka belaike haste gnangai o saptawa belaike na kebuba buisu palayo kebuba bangla nobosha palayo kebuba Palm Sunday Good Friday tini bahino Easter Sunday klayo khana hanggang kai Goria Festival Piprahaste gnangai और सप्ताह बेलाई खेना तंथलाई जा साकमारक बिजु पलायो त्रिपुरी कम्युनिटी र बुइसु पलायो ते रियां कम्युनिटी र ते जमातिया हदा बरने बाहिन गरिया तियै कमी वबर गरिया मताइना तियै तंथलाई मसालायो गरिया मताइना तियै गुरिलायो अब हाइक्लाइना त्रिपुराहास्ते बेलाई खेना तंथ तकनि बया sibui tongtholai dongo te aboni bagai advance khana Goria Festival Tripura haste gnangai Tripura sarokni chirachorit to mataino chine nai chuchu soni simi palailai phule mane Goria matai abos प्रत्येकटा कम्युनिटी न Goria matai न Festival na organize klayo te palayo noatia samaja butongo jamatia samaja butongo yang samaja butongo te tripuri samaja butongo sarkari bhabe go kana ICA department ne ongoi Agartala Hospital mata palai chaknai senior jagaba honorable chief minister ba inaugurator te Tripura hasteni Tripura hamkai bedekni Montri Sinita Bikas bobotongnai angni je sakhambo invite manjal te bonorogoi ani byaktigoto personally ongai te ani family ni ongai ang Tripura haste gnangai joto nukurokno khaka hamya faro Goria matai te ni ongai joto ni nukhungono taklai abisi belai khena mataine hamari tongo Tripura hasteni lokorokni thaniwa watei bising haikeba Phalgun ni nokbar sima bisingo jotono mataina tui tongthlaija aboni bagai jotoni nukhungono hamari ketan khaitung jotoni nukhungono Baba Goria ashirwad khaitung te Christian nokni bagai bahaina tini Easter Sunday Christian bahaino Jisu Kristo Saltan ni sala thangai basano ni salna rege प्रत्येकटा गिर्जावा Easter Sunday palailai tongo te boni bagai bahaina ani personally angai te ani nokune angai jotoni ani wana khaka ham yafaro obo haiklaino chini samaja ba chini community wo ba chini dofa wo obo haiklaino jong tongthata boyar jong tei khoroksa bai jong hamjaklaima bisingtei khoroksa chubalaima bisingtei klaina baskamni sala bahaina dafa bai dafa hamjaklaye dafa bai dafa chubalai jong dafa bai dafa tongthoklaye jong baskamni salabo chini society no chini dafa no te baskamna agawet langi thunglai abono sing matai rakni thaniwa jong jotana deilena khoroksa dafa bai dafa jate nai slemung khayatei jong nogo गोबां मानसिफोराबो दफा बाय दफानि बिसिङाव कन्ट्रोभार्सि दफा बाय दफानि बिसिङाव नायस्लायलायमानि दफा बाय दफानि बिसिङाव कक बुंलायमानि साराबसानि बागै आबनि बागै अबो हायपोया जाते सिनि दफाबो ताफायतों जों दफानि थानिबो पबकनाय सोसाइटिनि जत सिनि समाजपति रकनि थानिबो जों खाकाहाम बाय लामसगो ते खाकाहाम बाय हामजाक मायाफारो जारा दफानो लिक खायतंनाय र दफानो तिदुलै तंनाय र बस्कांनि साल बाहायना काहाम करंख्लायै जतनो जाने जा दफानि बिसिंग तंथगलायै हामजागलायै खायरगलायै चुबालायै जों तंलायमानानि बागै जाने जा दफानो तेइबो सामाजिक
समाजनि रीति-नीति हदानि रीति-नीति न तेबो जों बसखांगा आगोगै लाङै थांनाय माननि बागै जों अबनो कबकनाय कारण त्रिपुरा हास्ते अब भारतवर्षव सिनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ते त्रिपुरा हास्ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरक सिटिनि एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल न खा काहामबाय विशिंग खायो जत जाने जा बताइना मानै तंनाय रखनि थानिबो विश खायो सिनि बिजु फेस्टिवल नबो विश खायो बांला नववर्ष नबो विश खायो तै गरिया फेस्टिवल ने तेरनबो विश खायो तै पाम संडे नबो विश खायो गुड फ्राइडे नबो विश खायो अब हाइख्लाइना जों सिनि भारतवर्षनि गणतन्त्र सिस्टेम गणतन्त्रनि माध्यमे जानि जा चाजाकमानि रीति-नीति न इंडिपेंडेंटली बाबे आं जे हामजाकमानि न आं इंडिपेंडेंटली बाबे न आं सेलिब्रेट खालामनानि बागै जों अबहाय त्रिपुरा सरकारनि हयतोबो जों चुबामु रैतंगो प्रत्येकटा कम्युनिटी न प्रत्येकटा हदा न प्रत्येकटा समाज न आबनि बागै जों सरकारि बाबे खानानि सालाबो आईसीए डिपार्टमेंट नि चाइतं मुंबाय गरिया तेर पालायजाकनाय अब हाइक्लाय जों जाताना तंथलाय तंलायाना आं आंनि पार्सनेलि अंगै आं त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरकनो आं खाकाहाम तै हामजाकमा तै खुलुमा याफारो हामबाय।